هذا البيتري سولار Naduni khai di khan. Baik lah kamu soal ingat dia pakai sengil dicit kau. Ili mem yor ain gini khan me. Pai upon kelas tenu chong. Tangga college stage nem yo. Lihat media stage nem le tangga wikon buat. Itu. Jadi kasi yang kayak bisa aing modal. Oh, bisa. Pinai warna ibam sih ada papacho. Families, that means fine. For it. Kau mus nem, buku aja kemat do. Ute tau chan bor klep. Baik, pasa, your first division ah. Khan, pasal khan. Oh, baik. Congratulations khan. Thank you, baik. Phase 2 recruitment drive depan manda ka Meghalaya State Skill Development Society MSSDS nei benta wai kilat kiluti yaki kon ro kholot wa emsap haki jai khi wa pher das dang yaka ha khan nyaw tari uni ubnai ha West Giant Hill District wa kanthop yaki jai kre ha ka healthcare and nursing, manufacturing and production, hospitality, hotel and food service, wellness, spa and beauty, construction, automotive, mechanical, driver, transport, BPO wa kiwi. Yagani ka recruitment drive das dang hakyang nang ba government college juai hewa ki khanro kholot ki wadawan mi de yo ki le ye batai penche heya to wa ki ikre wa yi ki yo Yagani ka recruitment drive daw pteng penman yaka sahaki wiwan ki chnong ki thaw ko district hewa ka khandetri agos depan man hayoksi Kian Mansar Community Hall, hak arpawi trik agos hanong talang kla shempa Community Hall, hak arpausan trik agos halat mukla Community Hall, hak arpau nyaw trik agos hanamdong B Community Hall, wa hak acitrik September haraliang Community Hall. Niliang ulam bor mi Suchen District Skill Development Officer West Giant Hills Khanau, wana recruitment wada depan man, kamaman katte de em ki khana kri lom jaintia ki wada kre haki agency wa pher hapori India hi, wechwa ulai kre ki led I training ye ki wes ngaw sukule wa yo ga khubor wa bhana ki, heya to ki kam wa kre ki. Kamaman katte wan ongu dang percanggi upen yo kre sa cebar India, we ini rap cimpor I nei bha wa pendep naduk wo penbaik ye ki passport yong ki, upha pat benia ye chat ikhia ki chaki thaw pediang ka company wa ki vide ki wa emkam. Penrap haro o walang ba gani ka Meghalaya State Skill Development Society, de yo wa yo mentoy bha ki khanro khalot nei daw wa ki lat yo kre dawan ki pen hei thaw wa chong wa sa, nto de kam na chwa wa kam kini ki recruitment drive hap ki ulai cebar ka jala. Toh, hari ini last drive MG agency ko da chim dua katukan agency mo kaung ke pilot nang mereka mujing sedang berjing percang. The MG ki national placement ko place for India mo de kete to no wi nak agency to ke Satya kete de sim on job training chwa ki chpo Bangalore si wi thau chabar India mo chabar ke state yong I de the join ki kan ni de em ko de boni kon kondo de district yong I kam jot is Jaintia ro district yong Meghalaya de lagi de yosuk mo de share ki information de yo the kate wanang emon dang percangi sekewin bentan ko le outside India kate kamati mo em procedure ko strong tap slam go tem yo kate dang em dang ka dang penbai ka tukan ni pendai ki passport dong ki orientation dong ki plus ka ni ka health check up dem you check pen had juai mo chim verify hab la chaka state ko the verify ki company ko lai got mo te kate kaman kate chuchu they do update imo nego support ko yigi the you to this time the you initiative ko best kam tami la control kam tip kam chua kena control long tu lai kam ni drive ko lai Delhi tu lai ki nearest to Assam te kaman kan ni wan hayung te hayung pasti dong ni te